Država Srbija zna da bez nje i njenog učešća ne može da bude normalnog života na Kosovu i Metohiji, rekao je direktor kancelarije Aleksandar Vulin, obišavši radove na izgradnji dela ulice u Zubinom Potoku. Ja sam danas ovde da vidim kako se radi, da vidimo šta je još potrebno, da vidimo šta je Srbima na Kosovu i Metohiji, odnosno šta je prvenstveno Srbima na Zubinom Potoku potrebno da bi živjeli bolje i da bi živjeli udobnije, da bi živjeli normalnije. Evo sad smo prolazili kraj vrtića. Mene uvek beskrajno obraduje kada kažu da je kapacitet vrtića premašen. U predškolskoj ustanovi ima preko 700 dece, a u ovom objektu ih je preko 200. Moramo da povećamo kapacitet i sa najvećim zadovoljstvom ću obećati da ćemo povećati kapacitet ovog vrtića. Ohrabrenje veliko za nas ovde. Znači, naša država nas nikad neće zaboraviti, to smo sigurni. I svakodnevni problemi moraju da se rešavaju. Tako je. Mi smo puni elana, puni želje i snage da istrajemo na ovim prostorima, da živimo ovde i da ostane naša deca ovde i naše pokoljenje. Ulica Kolašinski delovi, dužine oko 350 metara, nije završena dugo godina, ne samo iz ekonomskih razloga, već i nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Kancelarija za Kosovo i Metohiju izdvojila je 22 miliona dinara za završetak ulice, koja će građanima Zubinog Potoka u mnogome olakšati svakodnevni život. Zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju koja je obezbedila sredstva i koja će finansirati ovaj projekat, nadamo se da ćemo u narednih meseci i po dana konačno imati ovu ulicu koja povezuje centar ove naše varošice sa sportskim centrom, sa osnovnom školom, sa srednjom školom i naravno služit će svim građanima Zubinog Potoka. Aleksandar Vulin obišao je i hladnjaču poljoprivredne zadruge Zubin Potok, gde se upoznao sa najnovijim planovima oko unapređenja sušenja voća u ovoj velikoj organizaciji.